أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inna puasa dan hakapanang pa Allah Ta'ala iman salawat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kiauluan sin Allah Ta'ala, mga beriman, mga umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maklum ka tu taliw in bulan Ramadan, bulan pagtatarbiyah, bulan manghindui ka tu taliw dain hahinang wala imamu pakadtuon kita pa hinang imamu amunain hinang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So intapik tabihaun tiarbiya kita sin agama Islam sa lingkat-lingkat pangadatan amuin supaya di mahinang sin hambuok daing katuk tanin. Misan pa inkia aunan niya laway paglangon kasi aw waktu bang makalando atau in hambuok liya mubun marayaw in mood niya mataod biya tiya tali niya bukun marayaw ada kala duwaing in amo in baus niya katuk tanin. So amunain an-nahyu an tarwi'il aminin. Artinya pianglangan sin agama Islam mamura kita hatau amuin halau kasanyangan marayawin para sahab sakali doon naka maglangog naka atawa matutuod naka atawa uno na in maksud biwa mo siya. Biwa mo. So inyad turain hamanga pianglangan sin agama Islam. Sabab na adakala dahin hasabab yadto maaw in pagkalo atau pag-ambulda atau kan sakit pangatayan sin amuin liangub mo sa langub bukun kabayaan niya atau pasababan amuin miwa siya. Hadis dain hajunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dain kan Abu Hurairah. Laungnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Laong sinjunjungan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hisiu-siu hambo daing katu tani
asyara ila akhihi dumihil sia amuin isyara magparwa sia unu nabihan bihadida. In hadida ini basi, artinya kumawa sia unu na basi ya pakit. Nah intau ada kala dia mga biglaan siya napamati niya ito mga matutuon sakali liangog mo siya biwa mo uno na kapanyapan dia sin mga laring pakitaan mo bihan atau mga uno na pakitaan mo kakakal na ka uno na kapanyapan amuin pamumuga mo ini tao atau kan mga pudang na yaon barong na yaon atau uno na man asyara ila akhihi bihadida fa innal malaikata tal'anuhu hawaktu siya bihadtu in kakahinang niya sabunnal tuun in malaikat dua ahan niya bangman liaknat inta uyan tu. Nah, in laknat ini amuin bangman kau makalayu na dain harahmat sin Allah Ta'ala. Hatta yada'ahu hingga hundungan niya. Tinggalan niya in paglangog niya amuin buwaon niya in tay manghud niya. Wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Artinya misan pa in kia aunan niya liangug niya yang tutay manghud niya rin ha ama nakaatawakan ina agad na rin di tay manghud ka agama Islam agad na rin di laong niya intao amo in aun sa piyangandul kay mo mamisita maun kay mo siyempre ikaw na inilaong ta nangandul na siya mamisita na siya maun na aun waktu sibuk da taubay na kaataw hisyusyu na buwaun niya inyaun misan parwaing agama misan parwaing agama demikian aun hula yan pemerintah Islam sumagawa aun doon ini duwaing agama sumagawa in pemerintah Islam so in sila yaun di manjari puhingaun sin muslim sabab in sila hababaan sin muslim hapamarinta sin muslim biak na sin mga ha Egypt aun siya biak na sin mga ha Syria aun mga Christian mataud sa oyon hambuok muslim amuin laon ta mamuhinga kanila sabab mayta sabab in sila halaw sila amuin laong ta pamarinta kababayaan pamarinta sin Islam. Di manjari sila hatinya amuin basta-basta puhingaon sila. Sabab in sila magadda isab sila ha pamarinta laong ta bisan sin duwa ingin agama nila sa magad sila ha pamarinta sin hula yarurunan nila. So habihat tu mga kaulungan sin Allah Ta'ala tanda kalingkatan sin agama Islam liang kita huminan sindihad tu liang kita misan pa in kiaunan niya biya na sin agi langog-langog sabab inyad tu parkala mangdahi pa hikalaknat sin Allah subhanahu wa ta'ala hikalayu tadainha rahmat ulun sin Allah subhanahu wa ta'ala nalabi luwa na tuod bang bunalun mo na buwaon mo na tuod ya antupan mo na siya uno na sadya halima mo ipakita mo kaniya na amo na yan to in labi niya misan langog yan to di damanjari sabab na aun waktu bang maglangog mataon na bihan aksidente na mga pistol bihan wayroon pong sakali aun tuy way niya sadya kaya sakali yaon na intay manghud niya naligad na sadya bihan di ta kaingat-ingatan laway langog sa
ini matuk mahinang sia bihan amuin mabunnal sia. So mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, bangsa upama ini ma'aun inyatu bukun mo tiuun atau akan kapanyapan di da makamatay hatao sa ang waktu makamatay ra. Makamatay ra misan laong mo mga basi-basi atau akan batu rayaon batu sibik-sibik sa ang waktu makamatay ra siya. Bang pakaralan niya ini kumugdan doon ha pakaralan niya. So habiha ini hal aun pagtawagon bang kita bihan amuin manglangog bukon tatiuod sakali niabot in pakaralan niya. Artinya piyakitaan ta mga pistol ya ubya. Panghati tawayron na tawayta nakuanin uno niya wayaon. Raigel niya ona kyon sakali yaon na magtuy. Uy mo yung tutuod sa aun waktu mahinang siya bihan. So inyad to bukon tiuod. Pagkabang asal tiuod siya malagbuin punishment niya. Dusa dakula pa Allah Ta'ala. Bangkaw at tinamamuhinga mamatay sin hambuok tao tiuod muha wayruun at tinamukun mapatuk indusa niya amu inigan tangsuan inyawan niya malagbu indusa niya. Inyad to kisas. At niya patayon. Sa naawang waktu wayruun na pagkisas bang in laulahasya sin amu in miyatayad to laong niya na magkuan na sa Jawamang ini magdiat diatan bangunan bang dia katu bangunan siya na okay ra sa bang mangayo laong niya subayra kisas wayun dapat subayra siya kisas. So bang sa pamawala tiud amun pagtawagon laong niya ini sibhul amal amuin ini kakalun niya pukpukun niya uno-uno na sadya sa in iusal niya yaon ini di da makamatay hatao di da magtuy mapatay in tao bang mausal niya sa sakali sabab sinyad to miyatay ra in tao yan bukun maksud niya patayon niya sabab iniusal niya ito di da makamatay. Sa di matong na impakaralan niya miyatay siya misan laring-laring sibi-sibi atau akan batu-batu yaon kaya kanya jabihan miyatay. So rin di mga kaulungan sin Allah Ta'ala ini nahinang siya ini atawakan duhaing in tialget niya ya mga gimba yaon ngitik kita manok atau uno-uno na sadya sakali aun kyug dan tao niyatay siya ina bukun tiuodin bihadto bukun tiuod yadto. So indu sa sinyeri bang in siya akil balig na amuin nakapatay ini parman sin mahasuci Allah Ta'ala uno in punishment kanila wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan in mu'min bukun tuud dain hatabiat niya amuin mamatay siya sintay manghud niya mukmin illa khata'a malainkan bang wala tiuud yan na sinagya wala tiuud
Wa man qatala mu'minan khata'an. Nabang misan bukun niya tiud sa napatay niya in punishment kaniya fatahriru raqabatin mu'minah. Ini magmahal di siya. Ipun amuin mukmin muslim. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Magmahal di pa siya. Ambo laong taipun, ambok ipun, pagubos hikarua, magdiat pa siya. Mamahal di ka pa siya ambok ipun, pagubos magdiat pa siya. Ha? Bukun ini tiud. Ha? Bukun tiud. Illa ayyasaddaqu. Illa ayyasaddaqu. Melainkan bang in kia mulahan yaun kia matayan bukun tiud niat niya pasalna long niya na wala day sab tiud tiag matuhan niya na babihan hati niya long niya bilang nila na inyat tudain hamanga tapag tabarruk nila na atawakan pagsadakkan nila na wail unna yattu problema wail unna bistahun bang laong sin amuin laong ta amuin kiamatayan law lahasya niya yattu laong niya pagkawaira isab tiud tinagantaan niya tina mga bariman ba makusugin iman niya na okay na laong ni wail unna pag ini pagdiat bihan okay na. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minah. Bangsa utama in nabuno wala piyag tuuran dain ha mga kaum atau pihak nagbabanta kita ibansin sila nagbabanta ibansin sila. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min. Sibu-sibu da in sila mu'min sa aun sadya parsagaan sin kita pagbantahan iban sin sila. Mu'min da kita sibu-sibu, muslim da. Wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minah. In punishment subayra siya magmahal di kasin ang buong ipon. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fafidyatun musallamatun ila ahli. Sabang aun biya mga perjanjian ta mahugot iban sin sila sumagawa nakahinang kita uno-uno na amun biya na sin agi nakamula kita nakapatay sa wala tiud. Fadiyatun musallamatun ila ahli. Diatan saja siya. Diatan si wala ada tiud. Pagubos indiat ini ikadtu pa mga paamuin ini lahasya niya. Pagubos sindiat yaitu wa tahriru raqabah. Pagubos mahal di kapasya ini laong ka ipon. Mu'minan, mu'min. Faman lam yajid in ta'u nakamatay wala tiud. Ini di siya makawa amuin ipun mahal di kaun yadtu amuin mu'min yadtu na si jaman tabi'un wairu unna atawakan di niya kakausan magmahal di kasin ipun yadtu faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. In punishment kaniya magpuasa siya 2 bulan kunting 2 bulan taubatan min Allah supaya saja sia ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala dain ha dosa amu inna hinang niya misalnya kiaunan niya wala niya tiud. Wa kana Allahu aliman hakima. Sabunal tuud in Allah subhanahu wa ta'ala sia in Tuhan sangat maka ingat sin uno-uno na saja pakarajaan amu injimatu yadtu asal masih kaingatan sin Allah Ta'ala
hakiman demikian landu in hikmat niya pandai niya amu in dumihin sin hukuman. So in mga ini mga kaulungan sin Allah Ta'ala amu in pagpauli saja amu in sakit sin pangatayan sin amu in laungta kia mumulahan misalnya kia aunan niya amu in wala tiun. So uno na mga kaulungan sin Allah Ta'ala tiar biya kita sin agama Islam hadik pa kita makasampai madto. Hadik pa kita makasampai paparkala yadto sabab na mahunitin punishment. Tiar biya kita ayaw mura kita maglango lagi luba na bang langog magpusal na kita sin mga uno-uno na kapanyakan laring na ka batu na ka atawakan panak na ka kakakal na ka uno-uno na sadya. Habis tadi dia tu makamatay sa bang ini umugdan na waktu yadto in kamatay niya misan langog aw waktu Jumat yadto. So hati na pia pahalli sadya kita sin agama Islam di mabaya in agama Islam bihadto sabab in bihadto di kabayan sin Allah Ta'ala demikian in mga malaikat hawaktu bihadto in hinang bugaun mo intay manghudmo bugaun mo misan in kiaunan niya langog mura di tuod manjari sabab in panyak amu in iusal mo yadto misan hapikilan mo di da makamula sa aw waktu makamula rasya. Na labi luba na tuod bang jumatuin nasabot kahay buong yadto maaw na bihan amu in magmula na intay manghudta misan bukun ini tiudta. So murah-murahan amu yadto in tarbiya sa lingkat-lingkat tiya pahalli kita si junjungan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam murah-murahan tubtubid na sadya bangman papagbarakatun sin mahasuci Allah Ta'ala ipaglingkod-lingkod kamisan dakuman atinya tiu-tiu waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.